fai o ia te oe lau tusi su e lau tusi fatasi mau. O le tusi le a maua mai ai se fe au wha malosi. O se fe au lutau. Lima taitaina i foi le tatu savalinga. Maua mai le tusi a lua Timoteo. Ta upu e tolu. I le foi upu e sifulu ma le wha. Whaangata i le foi upu e sifulu ma le fitu. O le toe foi upu foi lea. Tusi le lua Timoteo. Ma ta upu e tolu. Ta te whaitawina whaatasi mai le foi upu e sifulu ma le wha. Whaangata i le foi upu e sifulu ma le fitu. A whai ua maua. A ve iai sau pōpō. Ono winga le o mau pēra ngā tō walu ia pō. Lima ia pōpō. Ia se longa e pōpō uma ia whatoa whaitau whaatasi. Lua Timoteo, ta upu e tolu, whai upu e sifulu ma le wha. Whaangata i le whai upu e sifulu ma le fitu. Ia o te manatu o maua, la tātou whaitau whaatasi i ai, whaitau. Ia e tu mau I mea wa oinai oe. Ma ua mau tinoa ia te oe. Ina ua e wa e loa o ia ua o atu ia te oe. Amen. O te fia te soaswani ma whamalosi ia te oe au. O se mata upu e whaupuina whapea. Talitonuga autu le Kerisiano. Lea tātou te iai le mauneo lo tau aveina nei wei mai tau. Mai o te fia so fo I lea mau. Pei ona tala no heina lana uauna. Le tau tinonga ma le mau le apostolo Paulo. A oa o te le mai le tala le leia Keriso Yesu. Amen. O le whiaula le fia momoni lau whafonga le nei po. Talitonuga autu o le Kerisiano. Major Christian beliefs. Talitonuga autu o le Kerisiano. Le mau le apostolo Paulo. A o te le ma I le tala le lei a Yesu Keriso. Le tangata ua mautinoa. Lona talitonuga I lona li o Yesu Keriso na maliu ua toe tu o ia na whaolaina le lalolangi o ia na whamaloloina I tātou o ia na whamangaloina le lalolangi anga sala. Ameni. Kerisiano ua mausali le Kerisiano ua mautinoa ma ua mawaa I lana upu whaafitai le autu le fotausanga.
Na ngō mea ia e te tau ona tauna iai le Kerisiano, e te tau ona mausani, e te tau ona mawa, e ala i a fionga le atua aisea le ana i le whaingo fia sa waringa. Aha ona so wale sa waringa, o ro iai le upua le atua na te taitaina i taua. Hallelujah. O le upu lea le atua, o lo whamatala i le apostolo Petenu. Pawa leo le mea e kumau. Langa langi lalo langi, e pala lau ka avale, e pala le whale lea ka kuki mua fuai, o mea omo le nei lalo langi ki waka ia manga nai, e mawai e pala. Kasi le mea e kumau, o lo whamatala le apostolo Petenu, nga o langa upu. Nga o le awhionga le atua, e kumau e whamavau. Nisi upunga kau ki moina apostolo Paulo ya Timoteo. Ao sawi Timoteo e whaiele ngā venga, whaia whiti au. Mai Paulo Timoteo, mana tua Yesu Keriso. Ua whaatuina o ia mai leoti. O ia ua oti ngai ngai. Ua ho ina mono tia wa. Pea ua se pangata. Ai petai Timoteo o le awhionga le atua e leo no tia e leo tafu e leo tau fia le upo le atua Timoteo ia e tama fai ina ia mea oe male e fia mai le atua o le mea fai ngā luenga le aise mea e mai na te vai to ruina le upu moni. Hallelujah. Tamu le fionga le atua ya Yeremia. Yeremia ta watu ila no. Fai tanato no. Pala au iai au nei mita. Le tangata potro ilona potro. Au nei mita. Le tangata marosi ilona marosi. Au nei mita. Le tangata maoloa ya maoloa. Au le mita. Se kawila ya mika. O le Mika ina mea nei o le ua mafau ma ua iloa o au lama o Iowa. O le whaia le alofa, e ola e fia e whaia le alofa, e whaia la whamasinonga, ma whaia la wami o tonu, o mea ngā o ke fia iai. Le tangata fia le upua le atua. Mafuanga nai kakaua makua whamausari ka ko. Mai ia makua mau whaanga fionga le tua. Kokongu ia ke ka ko. Hallelujah. Le ananga makua i kau kingoa. Le poto Solomona. I le tusi a whaila unga. Le anga ele kalamoa le poto Solomona. O ia o le kupu. Sakala ngo o ia le whaila unga. O mea umanga sa ili iai Solomona i lona poto malona malosi o le tamau ainga sa ia te ia fwai maina na whamatalanga se o mea umanga o mea e whatawa e whakauwa mea uma o ai o le matangi mea leka ko ke fia iai usoi e whakauwa le ai se mea e fōu lalo le la ai kasi le mea fou la kali el apostolo Paulo le fenga fou kasi le mea fou na tangata o sui le lama tangata o ia Yesu lo na langa fe tala tu spaia o se o ia ke riso o tangata fou ia a wa ma vai met wai fauta o fa fo vina me o Paulo la me fou haleluya le ya ma le ka ko pesi ma ia le tulanga te faia ina tua fa popola ia maswingo le tatu o langa fa Kerisiano se la lau pase langa le upulea e taita ina i taua i le manuia ma le malo le atu o mo saunia mo tato haleluya
Talitonuga a le Kerisiano. Po le Talitonuga autu a le Kerisiano. La senenga e autu ia i le Talitonuga. Ma ngaia le kako ho le au pule iai. Ia makua wha maua. Ma wha mausali le awhionga le atua ia ke kako. Fisiri ai se a kako ke mangau ia i le upo le atua. Why we need the Bible? I say, I can't go to Mangao, me and I, I'm young on there too. Memo more. Oh no, Yale Pule. The authority of the scriptures. Lenga le upulea, o lo Yale ola. Upu lo Yale mana, upu lo Yale malosi. Langa ma faye le upulea, o ma suia mea. E mo whaia le upu lea o ma kukupu mea o hamea kukupu mea le lei kukupu wamenga e kukupu le whamalolonga e kukupu mea sirisiri o wamenga o le atua i to tonu o longa inga pe a oinga e whai kauma e sa ili la fionga le atua ma fua i sea se langa le ili pule a o fulanga e kau o soe e le mo whaia e lo manosi langa leo se fika e leo le malosi a ole nganga ole atua ka ko ke mo faia ina uma langa ka ko ke le o ka mo tangata a wali sili mo fai pule ole hala o pema upo le atua langa le upo foi le atua kai mi fa o so na Yesu kai mai Yesu satani ua tusia satani ua tusia sa yotua satani ua tusia ke no o mo fuanga sa kangi o lalo ka ko vai o ile pese o vai o lo vinga sa kangi o la ka ma fika o le pef o lalo vai e lo kongo ka o lalo va o vai e fika ia ma por palama le pef aleluia pe afai ua ia te oi leu. O lono winga la, e ka kauanga e sa I, maa ia la o aonga i suma whaiwhi au leo whai. E ka kauanga whaafao e anu le vai aso, e ala i la fionga leo tu. Langa o le kene o lau whai kau, e le ngaka i ngā, e I loa ma e mana ma lama li fina ngalo o le akua, ai e Yesu winga. Langa o le vai. E whaama maenga le loko. O mea e ke whaia e mama. Amene. O mea uma kako ke whaia. E whaia mo le vi inga o le atua. O longo winga na. O le kele o le kako whai kauma le kako sai ili i a fionga le atua. O le kele fo ngā o suinga le lei. E whaia le atua i tutonu le tatu o langa. Lua. O ia o le taitaisi. Amen. O le tele o lau whaitau le tuspaia. E te maua ai le taita inga le lei. E ke whafoe ai te tono o le wainga. I yala le lei. I manatu le lei. A o foi na po ia I ta ua I whaafi ta ua. E ke maua mea le lei. I le taita inga po le iai le upu le atua. Amen. Le ana o le tala le o le tuspaia. O le malama o le sulu yo vai. Ai o le malama lama yo wala. Na te wha malama lama ina o tatou wala. Ina ia tatu tau nuu I le sini ma le wha moe moe ua saunia e Keriso mo tatou. Kerisiano manatua lo wha moe moe. A o awhionga le atua na te wha lau le leo wala. Na te wha malama ina o lo wala ina ia e tau nuu manuia I le wha moe moe ua saunia. Ma le vahenga muli muli.
ia e whātua ia Keriso Yesu. Ola i le whātua ia Keriso. Live by faith in Christ. Amen. O ile ngā kaula ia ilo whangoe moe. Whai mai le atua ia Yeremia. Whai lo umu. Awangi i mita le tangata poto i lona poto. Le tangata manosi i lona manosi. Le mau oloa i ana oloa. A o le mita. Tauna ia mita. Ma ia mafau le nei o ia. Ma ia i loa le nei. O au lama o Iova. O lela na te whaia. Mea uma i le alofa. Ma whaia le whamusinonga. Ma whaia le amea tunu. O mea ia o ke fia ia. Lea ngā lea tātou te savavani. I le whātua. O lono inga, e leo le tino malehata mai o mea, ai o lo kalikongu malom whātua, o lo o soi fua Yesu Keriso, e mawhai e le li, o ngā whisoa soani i ate oe, e ala i le tātou samalinga. Pele aise mea i lautanga, pele aise mea, e kukusa lava lo fia i le li, pe o maua la apostolo Paulo, tauna le mu pele tauna le mu o ke fia lama ia Iova. Wa awa wina. Inga yo lo fia ai u lo maona. I lo mativa i lo tama o inga. Pekai. Wa awa wina. Inga ia ko afile mu peroloko. Langa kasi le meo kele ko ulula Kerisiano. Nga male lama ole se le mi mal pa ke ki ama kalong fa pis. Alleluia. Ano fa ni ai pao le ulo. Alleluia. Ai fa mai le kala kuspaia. Ole tangata e whātua ia Keriso Yesu. E kukusa kani uma ya te ia. Pere yese mea i naukanga pere ai, pere ke mai, pere ke malolo, po le alama le tuai ngā tau e ke iai, e ke alanga whaafitai i le atua. E ke alanga lama, e ke kātua i fia i le atua. Inga wai mau ki ngoa. Loa tua. Mafau. Le ngā luenga lea tātou te sauni atia. O i nori fina ngalo le tua. E lei se mea whenutari atia. A whainga le atua, le langi mo le lalo. Whaia oe le tangata whatu, ina ia whatu atu ia te ia. O lona fina ngalo, ina ia ola oe mauli Kerisiano, le tangata ua tā ua ai le siwafa o Keriso, ia taula pea le tā whatu atua, i le tua pēto e titi i tātou, pe le haise mea o ino lima, se whakua, e saungia e le akua, le kamai mamoe, e osia e le taulanga, pe o le whaktalanga Abramo, ia isa akolona tali, Abramo, Fauta le penu, le polo malfafie, a ofea se mamoe osia le taulanga, tali le tangata ua mauti noa. Tangata whaalango, le tangata ua whaatua i lona atua, whamaina na whamtalanga. Ako, saunia e le atua, le mamoe osia le taulanga. Oi loa, le ua sauni le atua, e whaia le ngānuanga. Pau ka mea, o ka ua whakua, ma ka ua karikongu, e whaia e le atua, langa ua umo ka kalo, ua umo ka saini, ua umo o whamautuhina, lo tata whaavae, ma waa ia Keriso Yesu. O lofi e sila le atua, i le tangata,
na te whātino ina la naupu. E leo tangata whālongo. E leo tangata la unga ina naupu o le atua. Ai o le tangata uanga tete ma ua whaamaua lalolo na loto i le upu o le atua. Whapeweo whai. Inga ua e ola. Inga ua e savali. E tusa marifina ngalo le atua. O ama yo ngipo. O ama yo whakuakua. O e kalkongu i loa atua. Nga ke whaia senes melelei. Nga ke whaia nesi siri tutono nga bemali nei. O e kalkongu i le atua. E me whaia le atua o na whamano loa i ate o. O e kalkongu i le atua. E me whaia le atua o na whawhelo ia so se manaonga i tutono loa ainga. Ele aise mea e whenutai le atua. O upola apostolo Paulo malana tautinonga o te mawhaia mea o malawa i le whamalosi mai o Keriso data. E ke waai noa wharitangata o ki lokaua. Amene. A whainga sa wali peteru i longo le vai. Mea e le mawhai e se tangata ola o nga sa wali ai. Ai nga sa wali peteru o nga ua wheka lai Yesu. Whai mai Yesu peteru sa. Ke ika malo e kua kua le vai. Pea o le sa wali i lunga le. Le se mamoto. E kai mine sa wali e perkenu. Kai nio le malosi o sa vini. Lai so le sami. E kakao ma fefe wa e malepo. O le malia ma kafola la fe o mai nanu. Ai ke inoa oe. O le karikongu ma le whakuakua o pekenu ya Yesu. Nga sa vani e kamanoa. A le kaimilama nga whaliu e pekenu ma ngoko e whare ilaro. Wa ailo ka whakuakua i ngi ma ngoko. Ongo o mea o ringi o langa. A kupu mea Kerisiano o luitaule na o lo fatua tua ma lo fatua tua. Paulo mea ia kaulai na kama ai i ai Yesu Keriso o ia na te wha atua tua ina lo tatou fatua tua. E ola tangata mi o tonu i le fatua tua. O lono ingala ia makua kako sa ili ngau ia fionga le tua makaku wola ila whakuakua whamalusi lo whakuakua nene ngā roa apa le limo i loa ukafa whai se kalamanga ia aleluia whakuakua ma ea kala imu whatuatua amen whatuatua whataitele lo mātou tua lea wa e hawa o mai na ia toi la langa o mātou loto i la le whatua tua. Le ngatai na ia mātou sawa vali i le whatua tua. Ia mātou nau e ala i aua fionga. A wā o la mātou whaitau ma le awa o ina o aua fionga. O lo feta lai mai lea ia mātou. Whamalo sielo mātou ola o oe. Whamania i whawhonga lau whanau ni nei pō. A vea la upo se whamanianga. Ina ia whailea mawi inga i lo suafa. Whaftetele Yesu. Amen. Ano maulu. Tia kama na wama. Whaibina tātou nata. But you must continue in the things which you have learned and been assured of, knowing from whom you have learned them, and that from the childhood you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Jesus Christ. Leila misisi mea mawhai o na whaapoto ina ma whaapenga ina i tātou i na tātou sāwaninga whaatua tua
And I love it because when you look at this, major Christian beliefs, outside of our beliefs, and I often hear people go up and they use this excuse, we all serve one God. But I want to challenge that notion, because even though they might come from different places, we may serve one God, but our beliefs are very different. So we need to be careful that we don't go and use that excuse and say, even though you're from Talitonuga autu, even though you're from Good Samaritan, even though you're from the Lokaiki and the Methodist Church down the road, we all serve one God. But I want to encourage you and understand there is a difference in our belief. Because while we may say we serve one God, but our belief of God is different than how we serve Him. And so it's really, really important that we understand once saved, always saved, meaning that once they're saved, they do whatever they want. But we know that it is not once saved, always saved. There is a progress of faith and a progress of sanctification that happens on our part, but you wouldn't know that if you don't understand your doctrines and your belief. So, and I thank God, like I said, the Assemblies of God has laid it out for us. And when you look at the 16 fundamental truth, they're not just any 16 fundamental truth. We've studied it in school, we've looked at it, and I'm telling you, every single fundamental is based on the Word of God. Because what to say, I'm challenging you, make sure you challenge them and say, if it's not from the Word of God, then I cannot believe that. And so again, if you don't understand the 16 fundamental truth, please, we'd love to sit down. I'd love to explain it to you all day. But again, I love it because we know that this is from the Word of God. Say amen. Make sure that you understand that your doctrines and your beliefs are based on the Word of God, not on something that you heard on Facebook from your favorite preacher. Because we have a lot of people who like to do that. Don't be a copycat. Turn to your neighbor and say, don't be a copycat. Don't be a copycat. Amen. I want to copy full like it's like copy my I esele context malore lo la fu se na Talitonuga. I su elava oil upole to say amen. Learn the Word of God. And I love the 3 points that he gave, which is straightforward. Why should we believe in the Word of God? Because it is the ultimate authority. Whether you like it or not, it's the truth, the whole truth, nothing but the truth. Ole pule ao le tua. Lela te baba ai le maulen tato faitawe fa mea o tu sipa ia uma e mai fea. Mai le nganga le tua. Ole upu e lengi ngai fa o nga ole ma nava ola le tua. In other words, when we read the Word of God, it is God speaking directly to us. And when God speaks to us and we understand Him as the authority of all things, then we know that the Bible is Him speaking to us. It is the ultimate authority of God. So we don't question it. We read it and we either accept it or we reject it. Say amen. The next thing he said, the Word of God is our spiritual guide. A guide to what? Godly living. That's why Psalms 192, it also says, make sure that you hold on to the Word of God. It says, flight attendants. We have special lighting down the road, so if anything happens to the power, right, that light turns on so that it'll help guide you to the nearest exit. It's the same concept when David says, your word is a lamp unto my feet and a light for my path. That's what the Bible does. It guides you in the ways of the Lord. Say amen. And then the last thing he said, I'm just I'm just regurgitating what he's saying. But again, faith is the key that unlocks the mysteries of the Word of God. That's the key
that unlocks the mysteries of the Word of God. Say amen? So it begins with faith. And what a powerful encouragement for us this evening. Let us be sure that we are established on the Word of God. Say amen? Ole upo le tua ye fatawa ina ye tato vai foi tato Talitonuga ye tato malama ye tato Talitonuga alama listangata e sau pungisa le tua e lima faina tato au na le tua pungisa. That's why it's au ai mata au Sicilia. It is good for us to understand what we believe in. That's why I said, Timothy, remember what you have been taught. In other words, you can learn things from anyone. But Timothy said, remember what I taught you. Because what I taught you is nothing but the Word of God. Say amen? That is the prayer. Don't let anybody guide you. Let the Word of God guide you. Say amen? Let the Word of God be your light. Let it be your guide. It is the authority. And only by faith you can receive what God has for you. Say amen? Why don't we give another clap offering for God tonight?